Ndabashimiye mwebwe mwese mukunda ibiganiro byacu. Amezi ashize ari 3 isi iri mu kaga ka coronavirus. Ibikorwa byose byarahagaze kubera coronavirus. Ibinyamakuru byaye byandika, ibivuga ndetse n'ibyerekana amashusho byose bihugiye kuri coronavirus. Abakina imikino yabo yarahagaze. Abacuruzi n'abandi banyabikorwa batandukanye barahagaze kubera COVID-19. Mu gihe isi yose yahangayikishijwe n'ikwirakwira rya coronavirus, abahanga mu by'ubukungu bahangayikishijwe n'igabanuka ry'ubukungu ndetse n'ubukene buzaterwa na coronavirus. Ibihugu iki cyorezo kitaragiramo n'ibyo bike, kandi aho kigeze kihasiga inkuru zitaryohera amatwi y'ikiremwa muntu. Coronavirus. Ngo burya imbaraga z'umuntu zirahambaye, ngo kandi ngabahuje umugambi bagira ku ntsinzi. Together we can help prevent the spread twafatanya of the tukarwanya virus. ikwirakwira rya kino cyorezo. Favipiravir iri rishobora kuba ari izina risanzwe cyangwa se rishyashya mu matwi yawe. Gusa ni inkuru nziza guturuka mu bashakashatsi b'Abashinwa bemeze neza ko ari umuti uvura coronavirus wamaze kwemezwa nyuma yo kumara ukwezi kose mu igeragezwa. Uyu muti ngo ni umuti wigeze gukoreshwa mu gihugu cy'Ubuyapani ahagana mu mwaka wa 2014, ukaba kandi wakoreshwaga mu kuvura indwara z'ibicurane bitandukanye. Zhang Zhinmun, umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo mu gihugu cy'Ubushinwa, yemeza ko imiti yose yakoreweho ubushakashatsi ngo nta n'umwe urusha ubushobozi Favipiravir. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Zhang Zhinmun avuga ko mu barwayi 80 bakoreweho ubushakashatsi mu bitaro bya Shenzhen, abarwayi 35 bahawe umuti wa Favipiravir bakize vuba kurusha abandi bahawe indi miti itandukanye, bakanitabwaho hakoreshejwe uburyo busanzwe mu kuvura COVID-19. Zhang avuga ko Favipiravir ivura umurwayi hagati y'iminsi 8 n'10, anasaba ko uyu muti wakongerwa mu buryo busanzwe bwifashishwa mu guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Ibihugu bitandukanye birimo Australia, Ubudage, Ubuhinde ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje ubushakashatsi bwimbitse ku rukingo n'umuti bya coronavirus. Ndi Clement Murenzi, iyi ni B2B Outcomes. Ndabashimiye.